reprezentacije. Bosna i Hercegovina, Grčka. Ovi bijeli djeluju kao neki reptili, kao neki zmajevi. Sjetimo se, evo Adnana, ko smo danas davno čestitali rođendan. Kad je Adnan u rođendan? Sad će rođendan kada bude kraj highlightsa. Malo smo mi pre 12 tama. Evo da vidimo to šta se dešavalo. Ovo je prva šansa Vranješa. Ako se ne varam, Vranješ je bio u šansi i opet kornera. je Misimović koji će kasnije imati 2 asistencije to uradio. A sjetimo se kako je Vranješ u to počelo protiv Grčke. Pape imao strpljenja s njim, prešao u Alaniju Vladikavkaz i tu je pokazao zaista veliku snagu. Čak i u prvoj utakmici sa Grčkom imao je onu kritičnu grešku na početku utakmice kada smo mogli primiti gol, kada je Gekas pogodio stativu, dok gledamo još jednu šansu koju je imao Edin Džeko. I konačno smo i dobili u 7. utakmici. U 7. utakmici, ali Vedad je bio u pravu. Konačno je došlo vrijeme da ih neko razbije. Jeste, nakon Nemaca mi. Sada na sceni stari dobri tandem. Iz Wolfsburga. Naravno. Džeko, dobar šut sa 25-30 metara. Karnezi u Wolfsburgu, oni su zajedno imali golove, asistencija, sad čuvajmo koša. Još jednom šut Edina Džeke, centralno po sredini gola. A ovo je gol za 1-0. Edin Džeko, bosanski zmaj, 1-0 u Zenici. Rekli smo da nam je cilj da damo gol u prvi 20 minuta, da ih otvorimo. Evo, ovo je bio 29, ali vidjelo se da smo bolji. Evo, šansa Vranješa u 5. minutu, pa posle toga Džeko. Jednostavno smo ušli u utakmicu da izgazimo i završili smo više s tim mentalnim glupostima. Grci zaista 90 minuta nisu imali zrele prilike za pogodak. Ja sam imao priliku da gledam drugo poluvrijeme. Ovo je Lulić. I sada će do lopte doći Mujića i izloviti penal. 11-terac, čist kao suza. Lopta na bijelu tačku. Zavelas je tom prilikom dobio žuti karton. Jeste i nema razloga da se buni kao što se buni. 11-terac je bio čist. Jako je dobro, Mujića nije do skora igrao. Tek je skoro zaigrao za Freiburg. Sada smo u ovoj situaciji, a sreće treba zaslužiti posle ovog penala. Sad kad sledi ovdje ovaj fliper. Karnezis brani. I onda lopta od stativu. Je zapravo dosta pomogao Torosidis. Da, Torosidis. Janićev klubski drug. Lopta se odbila čudno do noge Vedada Ibiševića i odbila se u gol. Lopta je završila u golu. Pogledajte to još jednom. 2-0 za Bosnu i Hercegovinu. Ma to je zaista bilo i snova. Kao što smo rekli, ti Vedo ste baš onako bili fajterski nastrojeni. Ja skromno 1-0, drago mi je što sam pogrešio. 39. minut, možda jedna od rijetkih prilika koje su imali Grci. Naravno i Salpingidis. Samaras lijevo. Opasan šut. Međutim... Pa dobro, u 39. minutu morali su oni da šuta. To je bio Jose Kolebas. Počeo on je pola Grk, pola Urugvajac. Evo Misketa. Dobra šansa još jednom. Ovo je inače tek 4. poraz Grčke u mandatu selektora Santosa koji traje 2,5 godine. I ovdje je priča bila završena. 3-0. I to fenomenalan minut. 28. gol Čeke za Bosnu i Hercegovinu. Jednostavno 53. minut, početak drugog poluvremena. Uvek postoji opasnost da smanji protivnik. Ovo je gol koji je zapečatio Brazil. Moram primijetiti da je Bosna i Hercegovina, da je naša reprezentacija na mrtvu loptu. Evo, kao i možete to i sami vidjeti. Sve šanse ili većina šansi je došla u situaciji mrtve lopte kada smo imali neki slobodan udarac 30-40 metara daleko od gola. Ti Misketovi slobodnjaci. Miske, mislim, još jedan put potvrdio ono što znamo. Jednostavno dobro imati konkurenciju, nikad nije imao ni nikakvih problema, ali tako na kraju krajeva jednostavno otišao u Kinu, malo je bila kriza sa menjanjem klubova, ali svi znamo šta je dao za reprezentaciju. Ove večera su toliko važne utakmice, on je demonstrirao silu, još jednom se vidjelo da taj tandem traje i trajaće. Miske i Džeko, naravno, uz pomoć svi, ovo je bio gol Teofanisa Gekasa koji tako ušao u drugom poluvremenu. Počasni pogodak Grčke koji ništa na kraju nije promijenio. Bosna i Hercegovina. Grčka 3-1.